Kardom pini bertar jita pini prime time news hanmang pini li monitoran pi aprang si bertang don pen cepat jermedam dia aprang bertang kung pi arjita Surupata constituency Balipata Ahawa Kachiling Atowa RJ Road Lapen PWD Atowa contractor tum sai kachiklem ke pangkrejok towa kachiling kisung angdeng nang mandet Center tengki mo apamalong rang sinasar po kumlin kicuy kilang damatom phalang no tekang et Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang bitung along langit yajok kahum ridam Birtang kung piar jig dapit putat birtang ton pen cepat jermidam snack Prabjin pen RJ Road PWD Atowa long sai kachiklem ponjepan havar arat tum pen chuning repon pedo Kilakhain parahingi Surupathar constituency ang kang Balipata Ahawar Kachileng Atowa Ramnagar pen Chaprajan RJ Road PWD Atowa sai kachiklem kipang krejok Havar aratum towar kachileng kisung angdeng nang mandet road Labangso towar laki PWD Perpathar Road Division Silonizan Andar Sido Lapen tu contractor atum setame sai kiklem along PWD sai klem apang puatum kiklem kachilang dun pami aphanta kinang sot pusi Balipatha Ahavar aratum pen pachini pon Non Prabjin pen RJ Road PWD Atowa contractors atum amet thang asai kachiklem kipatang pon sirak jia phanta pachini pon thu Lasi Karbi Anglong Autonomous Council PWD in charge EM Lapen CEM atum aphan RJ Road PWD Atowa paglangso kilakai sipen number other sa ada kachileng kisung pen kipajok pon jia phan Havar arat tum pen chuning repon pusi Balipatha Ahavar pheraki hum repon ahot Havar arat tum pen berta nang pidon Balipatha pen berta pangdakpon jotno sing be news 24 Karbi Anglong Langkite pen kisung ki pho arat tum phan CEM ahin pen kirap ke pajar pon Kedam tang ni thomang bang West Karbi Anglong district arlo kedo kopili amreng lapen ke umlong aroi elang men pen nang bat kraksi labang so joini kopili constituency pen chenglok pitong reng thama arlo kedo ketedung arong arlo langkete lut sai si rongkhang constituency arlo anta langkete tongdam sai anpin lo labang so angbong Karbi Anglong Autonomous Council CEM mate bitong reng thama constituency CEM rongkhang asang hositame Pini langkit hepen kisung ararapan along humredam si kirap pajerpon. Kirap ki pajerpon laki sang singi sangper noglang terpal haihui henlo. Bonta birta ketok ponahut anke PhD department atumpen kijunji alang awarsai kipi pon jepan kisi kidang pon ang tek pon long lelang. Dong kamukam pen birta pangdak pon di kanto terang News 24 Karbi Anglong. Center tengki mo apamalong rang sinasarpo kumlin kirai kom japan hadak aratum pen kachuning ri Herangke kahum ridama poraho tebok terayatum nang kethandu na tengke noningkan isi anlote rang sinasarpo akumlin theklong le deji theta nang ring do pusi nang pachini don lapang swat thela ke mesen apai mate arpong kawejok rang sinasarpo kumlin kiju kelang damatum phalang no tekanget puta akoi pi lasi peter de pen bangso apai ingpai ponason te messenger puta hadak aratum training report athe kitir klong kirai kom doason te labangso rangsna sarpo kumlin henodun jokroji puta nang thandon lasi prabjin pen labangso puthak aman kido MEC kelang ponjia pha adungara aratum pen training report pedo koloni pen berta pangdak pon arun kro News 24 Karbi Anglong Pini berta lapan sekang tanilu tumit hakmi kardom